tinapalabas. Imbaga ni Hidon ken ni Kulig o amasaksaktan da ito'y iti kinadagkat da Tamar ken Gab. Ket sinugsugan met ni Kulig o abalsen na. Ngem nagkedked ni Hidon tamangan numamuan ni Pangulo Gunday. Maragsakan met ni Kulig o gapo iti pampanunutan na. Ababaan ken ni Hidon ket mapaksyat na ti sinamar. Kabayatan na iti may sa Arabi, simmarungkar ni Gab ken ni Tamar. Ket iti dayta gundaway, timteng met ni Hidon. Mas daw ni Hidon iti kadda ni Gab iti dagus ni Tamar. Ita gagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Kalaleng! Mabitla ang Gab. Inakkitaan no asino day tagtok-tok-tok. Sige laeng. Ha? Hidon! Naimbag nga oras mo, Tamar. Kastamot kan ka. Umay ka. Umunag ka. Agyaman na. Gab? Adda ka dito eh. Naimbag Arabiim, Hidon. Anya tiket, asahon ti kadda na dito eh. Hidon. Agtugaw ka. Agyaman na. Ala, agsarsarita kayo pa'y ha? Tainak mangisagana iti pagsasangwan tayo. Gab, apay nga adda ka dito eh. Katrabiin. Nagapuak iji balay da Raquel. Ket nalagip ko ti di magas dito ay. Sika. Apay nga adda ka dito ay. Ket rabiin. Naskan ka di adamagam dayta. Naskan ka di mat adamagam. No apay nga adda dito ay. Gayam ko ni Tamar, Hidon. Adda karbangak nga umay dito'y dagos na. Gaputa kas lakabsat kon. Anya? Sika. Kabsat ka di mat ti pangibilbilangam kan kuana. Nalablabos pa yung kapsat, Gab. No kasta. Agpada ta. Anya? Gab! Hidon! Agtsaa tayo pa'y. Sige Tamar. Ngam, agpakada akon. Anya? Agkikita tayo tulangan iti pagadalan inton bigat. Syaklatan ti manginom di tatsaa asaan nga ininom ni Gab. Nagbiit mo't ngamin. Napanadagos. Amom ka di, nasa dino ti nagkapuan na itay. Tsaka mo. Tadi na mo't imbaga kanya. Naggapoy di balay da Raquel. Ha? Raquel? Wen. Kat nalabit anapan na inaram ni Raquel. Anya? Sa bagay. Agbagay da. Napintas ni Raquel. Agbagay da. Saan ka di? When? Isumot lagayam amas kay kayat na ni Raquel akad kadwa. Tadakkel ti pa naggusto na kan kuana. Hidon? Ale, inumuntan dito sa angin sa ganam. Kalpasan na. Agpakada akmaten. Nasaysaya at naliklikak ni Hidon. Amuklatan ti turong ti sarita na. Saklatan ti lumiklik. Tapno maliklikan ti dimi pagkinaawatan. Hay! Ha? Masidag ka man dito! Sino day tata? Umasidigan dito ayan ko. Di ka tignay titakas! Yag mo amin na kwartam! Kordap tayo! Anya? Hala! Yag mo amin na kwartam! No di mo kaya timatay! Awan kwartak manong. No kasta! Kasto'y ti may parbangkan ka! Ito'y parang... Anya? Kasta tinapasamak kan ka idi Rabi eh? Wen Raquel, inunaak di lalaki amang dangran kumakanyak. Kat, saan ka ano? Saan? Gapot atim maremot lang di lalaki. Ti kunana siguro, ket kabaalan na. Naimbaglaangan tanalaing ka iti nakilaban. Ijay sinamar, sana mapukaw ti panaginsayo mi iti nakilaban. Isong auray ububing, amudan ti may papanitipan nakilaban. Nasaya at nga rin kasta. Mayat day ta.
Asino ngay day alalaki anang gandat kan kay iti dakas? No asino man dayjay. Sapay ko matagbaliwan. Ala, umay kan. Dandanin ti oras ti umuna a subjekta. Intan. Sige, inton lunch. Agkapanganta Ado ti balon ko. Ta inlakam na ka ni mami iti inluto na abalon ko. Ha? Imbagak nga agbalon Iso nga ado ti linuto na. Tapno mailakam ka. Agyaman no kasta. Nakitam Tamar. Nagkuyog man ng darakil kan Gab. Wen, nakita. Sa bagay. Agkaadalan da ngamin. May sa tirumda. Iso akanayon da nga agkuyog. Kasta ka di? Agpada kami kanigab apa nagisuro ti adadalin mi. Ngam sabali ti room na. Sabali mat kanyak. Kasmat kanyak idi Kinamaestro ko mamad ti kayat ko. Ngam, agrikultura tin role ko. Ngam, kanayon tamat latang agkadwa. Ha? Isamas kay kayat ni Gabakad kadwa ni Raquel. Alakid niyan. Intan, amangan numala daw tayo ti klase ta. O sige, inta nga rodan. Orayin kayo inton lunch Intan to mga iji kantin. Adabalon ko. Inlakaman kayo kanigab. Anya? O sige nga rod. Aglalang lang tayo amangan. Kasta tinapasamak kinigab idirabi Naimbaglangan ata na siglat. Kat inabak na jimangdangran kumakankwana. Anya? Sika nga min gab. Di ka pala naturog ijay dagos ko. Nagawid ka nga min adagos. Ha? Kuang amin. Napanpay ijay ayan mo, Tamar? Wen, Gab, numaminsan ang marabyan ka, agdiretso kalatan nga agawid ijay dagus mo. Uray saan kan adto magaspay ijay dagus ko. Tad adda ang marabyan ka no kasta. Wen, Tamar. Sorry, Gab. Nasip nga tan ka naggapo ijay balay. Awan anyaman na. Sana bale. Tamok mat asalakniban ti bagik. Isong awan ti pagdanagan nyo kanyak. At na kayo kaya man dito sigot apang panganan tayo. Di matang iti inuman tayo. Nasaya at no kastahi dun. Ngamin, umdas na ang kada kami kinigab day ti mainom nga insagana ni mami. Di namot ni nayunan. Addamat balon ko ang mainom. O ala, mangan tayo nga rodan. Erwartan dagiti balon. Raquel. Sige. Ato iti tsaa, Pangulo. Agtsaa tapay. Kabayatan ti panagtugtugaw ta dito'y paraangak. Agyaman tatakulidang. Pangulo. Kumusta ni Gab? Nasaya at matata. Talaga anasingid day ti anak ni Gunday anya. Wan tatakulidaw. Ay, nagbii ti panaglabas ti aldaw. Tatakulidaw. Baron ni Gab. Ken may santo a maingal aman nakigubat. Tata. Kanayo na makita ti panaginsayo na iti panakilaban. Ket mayat, Pangulo. Wan tata. Day tatirumbang nga masursuro na. Tapno masalakniban na tibagina no adda pagpaggadan na. Uray jay anak ni Gunday. Nalaing met. Nakitak ida kinigab nga agin insayo. Da kami kini siyang pagtimang isursuro kadakwada. Tatakulidaw. Nasaya at nukasta. Ket ni Gab ti sumarunong tao nga agbalin a Pangulo dito'y sinama. Tata. Wen, Pangulo manayon. Inton saan kanto na makabaal. Jay anak munto ti sumukat ken ka. Awanen ti sabali pay. Nakaturog ka din ni Malta, Uncle Bangsalan? Wen, Linaya. Itaypay. Iso ade mo pigsaan ti agsaw. Tapno saan amalukag. Ay, Wen, Uncle. Nakalaba ka nga rodan, iti lampin na. Wen, Uncle. Ay, nalinaya.
Nagpartak ti pa naglabas ti aldaw. Kasla ka ano lang idimpas nga imaw ni Malta. Ita, dakilay. Dandan ni Maysan ti tawon na. Wan nga rod, Uncle. Nagpintas ti anak mo, Linaya. Malakan ka. Kasta ka di, Uncle? One might. Hawan Apollos tinatawid na kundi sampak. Laad nga men. Anya? Laad ka din isang iti pa nagkita, Uncle? One might. Ala, Uncle. Wan latan. Busis na lang. Kasla na parpar akawayan. Boses na laang Uncle. Ngam nataermat ni Siyampak. Nakikalay sa akngarod kan kuana, no saan anataer. Ay, siya nga'y Linaya. Nataerak ka di, Mark? Ha? Wan. Wan, Uncle Bangsalan. Wan ko nam. Ngam apay nga rod akas dati pa nagsaom. Ha? Kaslakon ko nam lang, Mark. Sa kagkatawa kasta. Ay na, Uncle. Makapakatawa ka mat ngamin. Talaga mat, anataer ka? Kat imala kami kan ni Manong manayon kan ka. Iso anataer ni Manong, napintasak mat. Wen, kaanakan. Punaw ta ko nam. No nagtarak launay. Tama. Sapay lang ko ma. Tasan ka anak lati timbagakan ka. Hidon? Day tatipon na marikrik na. Tamar. Agayatak launay kan ka. Sipo di dadda tayo ti high school. Hidon? Saan ka pilitan namang sumbat kanya? Gaputa mo ngagpaghayam talaan. Ha? Ngamlaglagi pa makanayon. Ay ayatan ka unay. Kwa, Hidon. Lading itak nga ibaga. Ngam, saan pa'y lang aday ta abanag ti ipang pangrunak? Gaputa kayat ko pa'y atunuyan ti arapaap ko. Kayat ko ti makaadal. Katjak kayat aserkan ti maipapankan ni ayat. Tamar. Kasta tibilin ni ina kanyak. Uwan. Mawatak tamar. Tauray siya. Kastama ti kayat ko. Ngamjak lang amin malapdan ti riknak. Isong impudnok kan ka ti panagayat ko. Ngamkit di. Kasi tinako-nakon. Saan ka apilitan ng mga sumbat kanyak? Kapot amok ba't nagpagayam talahan? Hidon? Kat pasensya ka na. Naimpudnok ti marikrik na. Awan anyaman na. Alang arod. Agpakada akon, tani. Rabiin. Agin nanakan. Sige, Hidon. Gab, mabalin ka dimot nga umay ka agpa-share ijay sa guday? Ha? Urayin ka inton bigat. Mangisagana ak iti taraon a pagsasangwan tayo. O sige. Apay kit din asaan. Agyamanak. Kayat ko ang mapantasarong karan ti tanem day di apong damay. O sige. Umayak. Agyamanak, Gab. Kat, kasano nga rodan? Agawid ka itan ijay sinamar? Wen, Tamar. O sige nga rod. Agawid ka mimot kan ni Hidon. Tamar. Kumusta ti kanayo na panagkadkadwayo kini Hidon? Nasaya at mat. Ado nga rod ti mangibagbaga a kaayan ayat ko kano. Kasta ka di? Ang awan na nyaman na. Ngamin, narwama kun ani Hidon latan ti kanayon ko itaakad kadwa. Nangruna no kasto nga agawid kami iji sa guday. Tamar. Awan mo't kit di ti parikot kan kuana. Gaputa, ay aywanan nak. Kan maysa, nalabit ang mabain kan ni inak a pangulo. Iso nga ay aywanan nak. Ngamin, ni ina pangulo ti mangpapaadal kan kuana. Kasta gayam. Wen, Gab. Alang arod.
Agawid tayon. Agpasinamara kita amalam. Oray da kami. Agpasaguday kami mat ita amalam. Ya! Ya! At dalang laki ang nagbalangan itidalan ko. Ho! Ho! Sino nga tadag ito eh? Nakaabungot da. Umabaw ko dito, kabalyong! Takasakit iti panggap da kanyak. Bumaba ka dito! Ano saan? Nakas ka na kayo! Upat da gayam. Kat nakaabungot da. Sana mabalin na dong sagak iti kabalyok. Hindi ko ba nadumsap? Matay ka! Ya! 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 Marta kampay ng isit! Ya! Dino nga tadag dyan nakaabungot anang sanab kanyak iti dalan. Apay ang nakaabungot na. Ngam sa nabalin. Nasken nga agan nadak akanayon. Gab, itay payla nga palpaliiwan ka. Itay ka pa asimang pat. Yam di ka pa'y simrek di tabalay. Into ka mamatlatan di ti paraangan. Ama, Ada ka di parikot mo, anak? awan, ama. Sigurado ka? Amangan no di mo lakayat nga ibaga kanyak. Ama, Ibagam kanyak ti parikot mo. Anak ko, iti kasta, matulungan ka. Maipapan ka di kada kayo atalo kada tamar ken hidon. saan, ama? Adda ngamin nang sanab kanyak iti dalan ko. Anya, Ngam, naitareyak ida. Napartak ni nangisit ato maray. Isu asaan da ka nakamatan. asino dagita nang sanubkan ka? Diyak amo, ama. Nakaabungot da. Anya. Kasta tinapasama kinigab, siyampak. Asino nga rod dagita nakaabungot, Pangulo? Malagip mo ka di jay diso anang sanuban ka na tayo idit ita kasaguday. Wan, Pangulo. Iti panangiladawan ni Gab iti diso anang sanubandagan ko na. Kat malagip ko nga ijay matlaing iditin ang sanubandag iti tagasaguday ka na tayo. Kat daakliw iti tinang sanab kada tayo, Pangulo. Nga uray nakaabungot da. Nailasin tayo ida. Gapo iti boses na. Siyampak. Saan nga ta atagasaguday tinang sanab kinigab, Pangulo? Siyampak. Mamati ka kadi. At tagasaguday dagiti ng sanab kinigab. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasama. Gagayem, di yung liwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Kalalen!